Svuđe na svijetu je stanica, željeznička centralna stanica, jedan od glavnih arhitektonskih objekata, evo i Bibe, glavnih arhitektonskih objekata dika grada, znači turistički objekat. Samo moment. Znači, Svuđe na svijetu, to je jedan glavni turistički objekat gdje ti tu dođeš, začudiš se tim zdanjem, to je prvi kontakt s gradom, fotografišeš, slikaš, kao što je centralna stanica u Njujorku, kao što je u Milanu, Mussolini je napravio, evo ovo je Tito napravio. I ono ne da slikaš unutra. Pa šta radite u toj stanici? Čemu ona služi? Vozovi ne idu, nemate zaradu. Što vi radite tamo? To niče na svijetu nema. Da ti ono ne da fotograf sa stanicu. To isto kad došao na čaršiju sebi ili na fotograf kaže ne mere. Šta ti kaže slikaš sebi? Znači 46. 47. Na 240 km 47. napravio Šamac Sarajevo. Tito 48. otvorio. Razumiješ? Osnovna žila kucavica transportni sistem. Da ovako strovale. I ti ne možeš, vam ne daju pismenom čovjeku da uđe unutra s kamerom na fotografiše da nešto. To ti je tamo isto, ne znam šta je to, je to zona sumraka. Resident Evil, čovječ. Resident Evil. To niđe na svijetu. Vidiš ti s čim ja imam posla i vi meni iz dijaspore počnete, treba, hajde uđi u stanci, hajde uđi u stanci. Okupacija, čovječ. Ausweis straži. Ako je tamo iz Amerike, gdje je sloboda, gdje ti možeš doći Central Station, fotografisat, hajde ovdje doći. Jedi onaj muffin, pije onaj, kako se zove, Starbucks i ono, znaš, ovaj rad. Lumpen proletarijat. Jarane, ovako, hajde doći na stanicu. Čovječe, da vidiš ti šta je okupacija. To niđe na svijetu nema, ne znam, živiš u Albaniji ovako, ne znam, ne vjerujem da. To treba dno kacije. Treba osloboditi, slobodnu teritoriju napraviti, sloboditi.